Menjuah-juah senina rasturang si ikalangi Tuhan, melin pengharapan kami, kampe kerina tetap sehat-sehat, menjuah-juah dengan ipasu-pasu Tuhan, kegeluhan dura seisi jabundu. Ibas paksa enda jumpa kita, ibas acara kebaktin perpulungan jabu-jabunta, maka guna menakan acara kebaktin tenda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 102 ayat si pemenang. Ras kita arsada ibas pertoton ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga. Ibas gelar anak du Yesus Kristus Tuhan. Isembah kami ibas kemuliaan gelarndu. Nggo sikap kami kerina anak-anak ndu guna dengkehken karena katandu. Kam dage Tuhan si kuasa dengan ngajari kami ara gegeh kuasa kesahndu si badia, gelaban cipe, katandu, iantusi kami, dengan tersuruh kape ukur kami, guna dalam kenca bas kegeluhan kami. Erkuasa dengan engerana kam Tuhan man kami, arah katandu, sebab kerina kami, nggo sikap guna dengkeh kensa. Sebab Yesus Kristus Tuhan, reh kami ertoto, ngatakan bujur dengan mindo pengalami dosa ibas kamnari. Amin. Senina-senina rasturang si ikalangi Tuhan, mari ras-ras kita ngogi kitab sada Timotius bindu 6 ayat 10 sada sekubas ayat 10:4. Iogikan kami isina nina bagenda. Tapi kam o suruh-suruhan di bata, tadingkenlah si endandai kerina, usahakanlah dalanken si ngena ate di bata, tutus ersembah manbana, tetap ernalem ku ia, cidahkan keleng atendo, megenggang dengan lemah lembut, erlumbalah asa gegehndu, ibas perlumban kini teken, gunadatkan kegeluhan si tuhu-tuhu man gunandu. Sabab guna kegeluhan si ema, maka ipilih di bata kam, asum i aku kendu kini tekendu, ilebe-lebe enteram saksi. Ilebe-lebe di bata si mereken kegeluhan, man sinasalib, bagepe ilebe-lebe Kristus Yesus. Si erbahan pengakuan si tuhu-tuhu, ilebe-lebe Pontius Pilatus, kukatakan man bandu, gelah, ikut kendulah pedah-pedah dengan jagalah, gelah tetap bersih, dengan la ceda, sekuari Tuhanta, Yesus Kristus, reh pedua kalikan, sejendama pengogenta. Senina-senina rasturang si ikalangi Tuhan, ibas minggu enda, ibas wari enda, ibabai kita kubas tema erlumbalah asa gegehdu. Adi ngerana kita karena erlumba, enda tentu pastilit ije pertandingan. Adina ikut kita ibas pertandingan,
harus lit ibas kita mental pemenang. Sebabna adilit mental pemenang, ijay guapa pelit cita-cita, lit impian, lit harapan, gelah banci kita jadi pemenang. Maka adi-adi ta jadi pemenang, harus enda si usih kalak si menjingkat. Lama nusihan kalak perkisah. Sebab adi kalak menjingkat, ia lit ibas dirina tekad, lit ibas dirina disiplin. Maka git ia latihan secara terus-menerus dengan langit menyerah. Bicara lit pe tantangan, bicara lit pe iji persoalan, la soal manbana sebab kai beli dendenga mental pemenang dai ibas dirina, ibas ngikuti perlumbaan harapenna gelah banci menang, enda ilatihna ibas setia menghadapi proses, mendalami proses, enda si harus lit ibas krina anak-anak Tuhan. Jadi adilit gegah ta, ulah katakan kita lama gegah dengan langasuk. Sebabna soal harapan ngenda, soal cita-cita, soal impian. ICP silit cita-citana jadi pemenang, pasti lit sura-surana guna membenahi diri, empelimbarui kegeluhenna, gelah banci ulin asangken si gendori kegeluhenna ibas masa sila. Maka arkitekan semangat guna menang daima, maka kaipe upaya kena gelah banci ia jadi pemenang. Si ida ibas ogenta enda, sebab surat sada Timotius enda mekapkan surat pastoral entah pe surat penggembalaan si ikirimkan Paulus man Timotius. Jadi Paulus anak rohanina mekapkan Timotius. Si ida maka Timotius enda ipilih ipersiapkan Paulus guna ngelai i perpulungan Efesus. Ija kota Efesus enda isenakan pe kota metropolitan, kota si sangat berkelas, berpengaruh sebab kai kota perdagangan. Maka melalang ngekala reh kuje mengadu nasib gelah kegeluhan na lebih menghuli. Bagai pe ibas perekonomian, bagai pe ibas pemetah. Maka terang kala reh kuje erkitikan sema, maka situasi jemaat nape gobanci terbayangkan kita kuga keadaanna, ya. Jana si idah makana Timotius endape ibu rohanina mekapken Eunika ras Lois, mekapken ninina ras Nandena. Jadi kehadiran Paulus sebagai guru rohanina sangat mempengaruhi pertumbuhan kini tekena. Bagai kehadiran ninina rikut ras Nandena pe mempengaruhi pertumbuhan kerohanianna bagai pe karakterna. Jadi si idah makana rikutkan ogenta endandai kepeken Paulus pe mindoken Timotius gelah ia pe banci jadi guru rohani man perpulungan i Efesus. Sebab perpulungan Efesus endape melalakel persoalan si sangana i hadapina tupung sie. Makana ipindoken pe makana ibas menghadapi persoalan si cukup kompleks enda, banci Timotius memberikan pengajaran si benar, memberikan pengajaran si tuhu-tuhu terpalaskan kata di bata. Sebab ibas perlumbaan enda, ibas kaikin perpulungane iajo guna erlumba asa gegah. Mekapkan adisinen kubas pengogenta endandai guna datkan kegeluhan si tuhu-tuhu. Ibas sienda mekita erlumba. Maka ibas ayat 10:4. Ibas kai kita perlu erlumba. Sekuari Tuhan ta Yesus re si pedua kalikan. Kata wari Tuhan Yesus re lah sitah sekala pe kita lama teksa. Tapi kerinang indah kita harus ersikap. Gelah kata wari pe pagi iya re subuh kita geluh denga entah pe enggomate pagi. Banci denga kita atan kubas kerajaan surga.
Gelang kai ibas perlumbaan epe kita menang. Banci kita ndatkan kegeluhan si tuhu-tuhu. Banci kita ndatkan surga. Banci kita ngalokan keselamatan. Ibas siema kita perlu erlumba asa gegeh tali. Jadi kaikin peraya kenta. Adi doni ngenca peraya kenta. La perlu kita erlumba latih. La kita perlu erlumba asa gegeh ta. Tapi adina surga kin peraya kenta. Kegeluhan si rasa lalap kin peraya kenta. Erlumbalah kita asa gegehta. Jadi kuga carana kita banci menang ibas perlumbaan enda. Rikutkan pemogen tandai isenakan pe. Maka si harus silakukan gelapan si kita menang ibas perlumbaan dalankanlah si ngena ate di baka. Kugakin si ngena ate di bata La kita ngit subuk. Ras kala singgit subuk ras kita. Yajuk kita guna kelengi. Yajuk kita gelang ngasuk ngalemi. Janah lasi pekeke ukur kalak merawaman. Banta bagi peman Tuhan. Adili silepak ngit kita ngakukan kesalahan ta. Ula kita rusur syakap si benarna. Ngena ate Tuhan. Dalankan pedah-pedah Tuhan. Jana adi sitek mehuli lakukan. Sebab na si ngena ate Tuhan harus ngetetap. Jadi kebiasaan geluh ta. Jadi biak geluh ta. Maka bancika kita menang ibas perlumbaan tutus kita ersembah mandi bata. Ula sangalin waktu ta, langa ngadi kita toto ras ngoge pustaka bagi perende. Tapi ngokakari kencalanai gulut ukur ta, lanai kaki tartoto, lanai kaki kita ngoge pustaka. Makanya sangat gulut ukure, rapel kaki kita ngoge pustaka. Tentuna labo tepat bagi silakokan. Sebabnya adina menang ateta perlumbaan, pas perlumbaan bagi kala pertandingan umpamana salah sada ipilih kami lomba lari umpamana. Adina pertandingan 100 meter, latihan ta 200 meter. Gelasi 100 meter menahang. Maka ibas kita tutus ersembah mandi bata pe bagi. Labo sangana gulut ukur genca kita ertoto man Tuhan, tapi subuh ibas krina situasi, senang entah susah, ibas krina keadaan, go jadi kebiasaan geluh ta, sebab engkai kalak si disiplin nenda, adila kenca idalan kena, sada bagin ibas singgo ibiasa ilaku kena, lit akap nasi benena. Makana si rikutkan ogen ta enda daipe, si harus silakukan ibas perlumbaan asa gegeh ta, ernalem ku iya. Ula kita ernalem mandoni enda. Ula ernaleman jabatan, pangkat bagi pe teman, entah pe duit. Sebab engkai, kerina lit ngepak batasena, nadingken kita, entah kita nadingken dia. Tapi adi ernalem kita man Tuhan, iduni enda pe kita ikawalina, isurga pe kita tetap jadi si kerajaan Tuhan. Jadi ernalem man Tuhan enda, sekel malam na ateta. Lolit riahan, ya, bukti kendulah. Adir nalem kita man Tuhan, agak kalak kita gulut, labo gulut. Go benne mea tena maita benne, sebab engkai penalementa pengendesenta man Tuhan saja ka. Maka ula kita ernalem nang dangi kai pesilit ibas dunia ena. Maka cidahkan keleng ate. Ibas perlumbaan kekelengan nepe harus tetap dicidahkan. Labo man buning-buningkan. Ya, saja ula petua-tuakan, entah si momaukan kai singgo ibahan kita kekelengan Tapi ading kelengi kita, ekin biakta sebab engkai lebih engkap di batang gong kelengi kita. Maka kita peterdilo gunang kelengi. Jadi kelengi kita, labo gelah kala arsimulih man banta, entah nape harus yang ngatakan bujur kaman banta. Tapi kita ngalokan keleng ate di bata, kita peterdilo ka gunang kelengi kala si dewan. Makana berikutna isenakan pe megenggeng dengan lemah lembut. Ya, lakrina kalak tahan ibas ngadapi kesusahan. Ya, erlajar susah, lapiga kalak tamat. Tapi erlajar jadi kalak bayak, landekah sada jam. Enda sendi 10 juta, keriken sada jam, adilaban du keri lanai bandu ningen, lapedah sada jam, setengah jam pego keri. Tapi dia erlajar susah, enda lakrina kalak tamat, enda 100.000, pebias-bias man bandu sada minggu ningen lakrina kalak tamat. Makanya kita pe ibas perlumbaan guna ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu,
nimai kerahan Tuhan si kedua kali kendai, harusnya tetap kita menggenggam dengan lemah lembut. Ya lemah lembut dengan nepe, la otoko hikala pi sini saja kita. Ya lah bodali, dedah kalak naik tepe, ya kaki saya masih dipakai nih, telo bagi. Artinya lemah lembut adalah kita ngit suhu. Sebab engkai lah baginta guna membalas kejahatan kalak. Di bata masang kenca pembalasan yang kempaksa. Maka diinggeluh kaya bas pertobatan, pasti nggak ia lo kena pengalami dosa bas di bata nai. Maka lumba kita asal gegah ibas perlumbaan kini teken. Ya kini tekenenda pelaba cimobah-obah harus tetap pagu bagi nagang sayat-sayat nakam. Adilakin meteguh si tagang bacing tante bana terdarah merigat bana kulit tante. Maka harus meteguh ibas kini tekenepe bagi. Isi dage penalaman geluh ta, manisi dage penundalan geluh ta. Maka harus man Tuhan saja. Gelaban si sidatkan kegeluhan si tubuh-tubuh. Maka na kita pi aju gelahna tetap bersih lagu langkah ta. Bagi si katakan bas ayat 14 dai. Jaga gelah tetap bersih dengan laceda lagu langkah ta. Memang lagu krina kita yang ngasup mempertahankan hidup kudus entah pe bersih. Krina ngenggo pernah kita rekan kesalahan. Aku pe pernah, kampe pernah, krina kita nggo pernah. Tapi adinggit kita robah ipelimbari Tuhan kegeluhan ta. Perjuangan ta krinana. Ula kita lihat si talu-talu, ya ula kita lihat si tading-tading. Krina lah kita banci bengket kubas kegeluhan si tuhu-tuhu si iberikan Tuhane. Sebab na engkai krina kita indape lit guru rohaninta, si ngajari kita kubas pengajaran kini tekan. Maka na adingu si begikan pengajaran kini tekan si mekuli, si dalankan kabas kegeluhan ta. Sebab engkai tupung kita dalam kenca, krina pedah-pedah Tuhan enda, kita pebanci dungna latihan jadi pemenang. Sebab na siteh makana ibas proses perlombaan ya lit nge jay perlu latihan, perlu disiplin si secara teratur harus dilakukan. Bagindai katakan kami bagi kala moge pustaka entah pe bagi berolahraga. Adina olahraga umpamana kita sendah 4 jam. Sada minggu nari lang, elader, gua apa baci mesui krina kulanta. Tapi yang dilatihan na teta, ya sendah sada jam, pagi pe sada jam. Secara terus menerus saya silakokan krina daging kula tepe menjuah-juah. Bagi kamu proses arkini tekenenda pe. Labu bancir paksa-paksa, labu banci sung-sung, tapi secara terus menerus harus endan silakokan. Kaida getekat ndu kencaka mengikuti perpulungan jabu-jabu sekalian. Adilengagin pernah sioge pustaka si badia sengasadung mari ikut kita mau bagin krina ngoge pustaka si badia sengayak dung menaken dung PJJ enda. 3 pasal atendu kam tetap kenca. Entah 5 pasal sadawari, entah 3 pasal umpamana. Makana banduka jam doandu, jam 3 kamar toto guna dirindu, entah pe ertoto sapaat guna kalak sideban. Jam 3 kakam nah kendenden pujindu man Tuhan. Maka kenca siekrina, kugaka kita nimba surah-surah daging ta, geluhkan kegeluhan ta, repalaskan surah-surah Tuhan. Sebab na adi jadi pemenang ateta, kata di bata enda lah bawaci terjeng ioge ngenca. Tapi pe rikut nge sendalanan harus kasih praktekkan bas kegeluhan ta. Jadi palasna kata di bata, praktek kegeluhan kata di bata si goge kita nai, makapkan terbuah ibas kebersamaan ta nandani teman-teman manusia. Jadi arah bahan perpulungan jabu-jabun ta sekalian da, ya sumber daya manusia guna dalankan kekelengan, guna datkan kegeluhan si tuhu-tuhu dai kata di bata. Makanya kerina kita harus jadi pemenang. Lalin si talu, kerina kita menang. Sebab kai seri tekata, seri surah-suranta, guna ngalo-ngalo keren Tuhan si kedua kali kene. Banci kita ipekuanakan jadi si kerajaan na. Bengket kubas kerajaan na. Gundari peda kamu gom si danami kuga senang. Senangan tengah ka pagi isurga sangkan si gundari.
Sebab isurga nina lanai ceda ate, lanai iluh mambur, lalit penderitaan. Enda matentuna jadi perjuangan rasura-suranta kerina. Maka lu bagedage senina rasturang sini kelengi Tuhan, tetaplah kita pala-pala, tetap kita megenggang ulah argiteken persoalan sisiti. Ceda kini tekenta, mobah kini tekenta man Tuhan, janganlah kita setia man Tuhan. Kai pesira, tetaplah tekadta, tetaplah surah-suranta, renalem dengan berpengendes man Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina, mari dage ras-ras kita, ngatakan bujur ibas keleng ate Tuhan, si tetap setia iberi kenaman banta. Amin. Si puji Tuhan, sisahkan persembahan pengatakan bujurta, ras kita rende, muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 323 ayat si pemenang. Kita sada ibas pertoton ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, katandung gomper singeti kami. Maka kegeluhan kami ibas doni enda, makap kendesken perlumban, ijalin siman ayaken kami. Makapken kegeluhan sirasa lalap singgo iberi kendu man kami. Gelai ibas kerehen Tuhan si pedua kalikan atan kami kerina bengket kubas kini rajandu. Ajari kami Tuhan gelah setia ibas pengakun kini teken kami, dalankan pedah-pedahdu, geluh ibas undang-undangdu, janah perayakan kami, mekapkan geluh ibas Tuhan. Bagaipe Tuhan tetap geluh ibas kami. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami man bandupe, ibas paksa enda, nandangi krina ngawani perpulungendu, singonahkan persembahan pengatakan bujur, guna numpak-numpak dahintri tugas gereja, kam si ersi mulih man bana, dengan ngelipat gandakan rezeki man bana. Krina dahin sini dahikan perpulungendu, kam si masu-masusa, ia rasa isi jabuna pe, kubas tandu endesken kami. Kerina anak-anak ndo si sakit, subuh irumah bagi pe irumah sakit. Tuhan dudurkan tandu si melias, gelah sehat ia kerina, sebab kamkap si masu-masusa. Dengan pe o Bapa ertoto kami, nandangi kerina pasien COVID-19 pe, kam Tuhan sir kuasa, guna memulihkan ca, sebab te kami ibas Tuhan lakap lip si metahat. Bagai o Bapa, khusus kami ertoto, nandangi kekelengan kami, Nora, nande andi pinam beruginting. Bagai kekelengan kami nande jengok, rikut diaken Bapa Bobi. Bagai kekelengan kami nande Romaika. Ibas proses pemulihan kesehatan, bagai kekelengan kami naras Bapa Agnes, Tuhan si masu-masusa. Sebab tu kami lakap lit si metahat ibas kam, gelah kam si berikan kuasa pasu-pasundu, guna memulihkan kesehatan na kerinana. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu pekrina orang tua kami, gelah ia pekrina menjuah-juah, siku dengar jabuna bagai pesilanai kuh jabuna, rikut peras krina anak-anak, bagai peserayan Tuhan,
pengurus kategorial bagi pengurus PJJ, Tuhan si masu-masusa. Alamindo dosa kami Tuhan, pulahi kami arah pandemi COVID-19 enda. Bagi Bapa pasu-pasundu krina tim medis kami, sirdahin guna nampati krina pasien si sakit di rumah sakit. Mejuah-juahlah bankam daging kulana, gela ula ia kena pinakit. Bagi Ertoto kami nandangi Presiden kami Joko Widodo, gela ibas ngaturkan perdalanan negara Indonesia endape, raskrina anak-anak ndusir dahin bas pemerintahan, kam sinampati ia, aman sejahtera ekonomi Indonesia, bagepe karena keamanan Indonesia, pasu-pasundu krina anak-anak ndu iba bodoni enda, si menderita menghadapi pandemi COVID-19 enda. Endang Tuhan pertoton kami, pasu-pasundu kami krina, anak-anak kami si lengar jabu pe kam si pejumpakan rasa tenangena, si lengar dahin pe Tuhan si nikap kenca, singgo erjabu lengar jumpa tua, te kami Tuhan si mereken si mekulina. O Bapa si mada kuasa, endang pertoton ras pengendesen kami, re kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto, ninta dage ibas pertoton Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empat kami. Olamin kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkat si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Semina ras turang sini kelini Tuhan, perpuluh menjago-jagokan kami pas pasaida. Jumpakan kita, ibas perpuluh menjago-jagokan kami di sirah. Tuhan si masuk-masuk kita kelina, salam teda ate, salam sehat, damai sejahtera,